episode masa kan han thiale chuan ding zia te khan dazian guat gate of wilderness paltlang tumin an luta chuta chuan evil spirit start for in evol nen in bayin an hu rei lo te a evil spirit lian thatok tak aron langa an ni po chuan tran chet san thei ramin ancient arena lama po chuan leikhi chatatangin kutam tak an ron chuak tum ti kan thiar hau to ani kha ding zia te point chenling stronghold lam lo thleng ve reng to in feng yuanin atoken mang chuan gate chu hon sakin ding zia te chu lut ma satura thrilin ama chuan a chevel chu en kol tumin akal ta hala chuta ding zia te po chu a chunga chuan an lut ta hala alo ro pui khop mai chuta chuan mai che pakhat hian keima chen min kalsan renga housekeeper emomin ti ni mo in kalna pianga van doina tong zel teu ti in do kan ti fai pa chuan a phun miala ding zia te a mu chuan tunge in ni engting en lo lu thai thinrim tok hian lo ti in chuak tur chuan hati ta hala ding zia point soifia tumin sister fengin min lu tir ati po chuan alo ngai thak sak du tat lo sister fengemo sister changemo kangai puimo lo khang mi te pahni chungchang kha mitinen hriat lain kei ve chu min tan tira ni ringot alom chuak mal ro ti in nor chua chu atuma ama jok chu alo latlu ang ta deu dewa ding zia te chu alo lamo pu le ngal ding zia point lo boi pui ngalin chuta an din tir fel chia tia chuak mal ro ti in anor le ta ngala chuti la in sister fengi chu ron langin huan rong iwahan hoi hom lo te lulem ron ti lutin ani lain senior sister evil spirit emoti in kalawalom lo ting halin chuta sister fengi chuan mi hring mai po I hlo wanga lom evil spirit baina ka hruai ngai lo che lo ti in ka ti to ngai lowang master hena chuan soilo thram ro ti le tra der chu arwala a thok thangang mai sister fengi point a soilo tur thu chu hrilin alo hlim le to hle huang rong hi ani hi sister rongi tin kan kau to meidon nia chuta sister rongi chuan nimin mai khan hunting season an tran to thu chu hrilin senior sister point blood elixir refine na chuangai tur thu ba ka mitam jok te po an chua to thu chu lo hrilin sister fengi point tenge komin chu hunting season an van tran ma ve tile mi pathum tan ni sari chung ai tur le blood elixir la turin atir ta hala ani point phur tak hian ole lo ti in akal ta hala akal nu deu chuan sister fengin dinglingi evil spirit purify nan formation hriat thaidan tur ka hiania ronti in dingzia point engtin lo ti ve ngalin ani point evil spirit master te chuan da huang village le sek dang te chu kau khomin he hunting season ni sari chung hian antang rual thina chumi chung chu zan dar saria tanga dar ko velani dar ko pel nu hi chuanin antang rual tolawa chu hun chu blood elixir refinan hun thatak ani lo ti in dingzia point blood elixir chumo lo ti sapin he wilderness lam hi andang lam ve dewa evil spirit atagin blood elixir unrefined thin ani cheta sister fengi point thil fiale in evil spirit itha nuwa antisen chu I refine chu blood elixir ani chuta ila khom zong chu level an lo then thrang le zela I blood elixir mangpoin material dang I thleng pui thaya chu mai ba ka legendary level anti zonpo blood spirit pil I refine thai phai chuan wu zuan seka outer disciple ini thai mai dona chuta disciple ini chuan I du thu sam pakhat khat an ti hlotlin sak thai don che ni ma se legendary level chu tu main an lo la refine thai mai lo nia lo ti in dingzia point ti chen adu thu chu lo khilin dingling la chuan bai saina anei sak lo khop maya dingzia chuan evil spirit chu blood elixir refine chu atum ru khop maya chuta sister fengi point wilderness a evil spirit te chu reitak
to an nia wangin blood elixir refine nan an thabika ti le dinglingi chu blood elixir chu pe in asol lama honga nei lo tur thu chu a hril ta hala chuti la in little bolin ikutin chu icha popui khop mai mo he spirit hian sola nei ve male ti in dingzia bis chu alo hawa dingzia tepo evil spirit zongin an chuak ta hala sister fengi soyangin evil spirit te chu an level asan paule blood elixir a refine po atha sau thu chu ngai to neu nevin a hnuaya chuan trumin a talisman mang chuan evil spirit lo biru chu aman ta hala dingzia point chu evil spirit chu all samte in athat ngal mai boka chuta refine halin sister fengin bronze level ani thu chu alo hrila sister fengi bok chuan silver level ilolam hu ang du thu samai chuan king level tal ni se atia an kal le ta hala chutia an kal deuh fe nu chuan nap khir lui hi va poin an tui in la alo hal to si dingzia han tem chin chule chuta dinglingi chuan tui in tur kan hulawanga kan thivek mai lawng mo ronti in chutia aril ru a ha lain sister fengin an bulloka village a om arin thu chu aron thrila blood elixir chu hralmaya tui lei chu arota anni po in lo pompui ve mai in an kal ta hala chuta how ko village po chu vathengin en reng po hian aral mong don lo ti chu a hriat chuta dinglingi chuan sister feng iwahan fing ti in village chung lam chu lu mai atuma dingzian lodangin evil spirit a sense tu chu soin nin ring hle village a chuan fing khur takin an kal zela tu ma hmu tur phei chu an omlo mithi ruang le an in chiat dan en chuan run an ni ti chu a hriat reng chutia an kal zel ta ka chuan token hi hmu in hu klenami a om ve ni mo ati sapa chuta little bolin evil spirit a om thu chu ron thrilin an in ring ve hala dingzia chuan sister feng ling arikha hun him lampan puiro kalaudangang lauti in anni po chu an tlan ta hala evil spirit point dingzia chu ronzuan halin alo omson man rama ablet mangin a attack point omzia anei lova chu evil spirit line kathat don che ti in aron attack le ta hala phuba ti in a awaka chuta dingzia point flame scorching the soul manga attacking evil spirit point aron attack le ta hala chuta thilzum tak tak mang chuan ron attack zom halin dingzia point asil mang chuan alo dang ve boka ma se chu evil spirit tan omzia nei lo chiang hle ron ti cheng halin sister fengi chuan a spirit beast nitel fok chu ron samonin dingzia ta thlatur chu awa chan man rama a second phase skill fok ice dream chu mang le halin evil spirit po chu a che thai der lo mai chumi hun chu rem changa la in dingzia chuan a flying shot mangin a attack le ta hala alua a thil lop tum chuan alo sileng lopa chuta dingzia point atian ju x chu ron la chuak vele in chu evil spirit beast po chuanin aron attack vele ta hala dingzia po lo in dang ve thai ramin sister fengi point avai attack vea lo hlap leng le lopin dingzia point a spirit beast kut mang chuan aron zon velea a hnek ta popa chu mai chu du tok lovin a face power ron mang vein a phule ta hrep mai chu evil spirit beast po chu tlan chet chu tumin dingzia te point an ve ta hala chu evil spirit beast chu water evil spirit beast ani awangin tui ade man chuan a strength chu the bolin a in up don ti chu hria in dingzia point binding formation mang chuan man chu atuma a thailo chiang hle tal chu halin dingzia point a spirit beast kut mang chuan man le ramin chuta sister fengi point atat face folktale spirit win chu ron mang vele in dingzia point avom leng lopa sister fengin avathat ta hala chuta he evil spirit beast chu star diamond level blood elixir upgrade nan atok vioni rontiin dingzia point a refine le ta hala abang zong chu divor le halin chutia a divor nu chuan dinglingin tui omna chu ron thrilin chumi lampana an kalchia chuan literal bolin midangan om venia rontiin evil spirit an ni em lawang chu ti in
an ron attack le tanghala an lo hol vek toa chuta nan chae chu nang hi izak thailo khop mai evil spirit I divor thaya chumi omzia chu evil spirit ve thau ini he village ami somsari le priat te solpo I divor vek aniang mo aron ti che chuan dingzia lom lo poin eng ang mit ngei nei ve nga ya lo ti ve sakin chu pa la chuan ikora po thisen akaya chuti chung chuan ila phadona mo ron lo la ti hramin chumi rualin mi pakhat hian nan chai khatia bia kolvel kha ngai to lo ron tin village ti chetua chuan an ron ngai mak toa sister fengi token an hu chuan wu khlena mi ini emo an ti ngala chuta an thu soipo chu an ngai poimo don lo ti chu hria in sister fengi chuan kalau dang don nia ti in dingzia te chu tlan turin atia ma se dingzia chuan lo du lovin an ho tu pa ni om tak chu dil nei pui awatuma amhing chu chen sana ni thule an leader ber chu alo ni reng boka dingzia point in malbaya achau ta mia mai an he chuan an kaltiranga ti in chen sana point alo pompuya kutum le kutuma in noi chu antuma chuta hanin bayin dingzia point apanch khat chu an hle ti chu hre thai ngalin alo in dang vezela apol te line an lo au phur vezel chuta chupa chuan inep e mai spirit beast te mangla ron ti in dingzia line spirit beast khera ngai lo ti in a talisman soul burning fire mangin a attack le tanghala chutia alo danna wang chuan a omna vel chu a khuveka dingzia chuan akor chu thein ama jok chuan a bletin alo tin reng toa kandil kha thereng ro aron ti sapa chuta ama dingzia ten an bai evil spirit beast kha tudang ma lo ni lo how ko village chief alonia chensan an hena chuan an village chu huju menami kautian bawan arun thule salatana man thu te chu soin atunu zimai achan tumna chautian bawan alo that chu ni in evil spirita alo in thak chuani chuta atunu achan thailo chu ngai tuin aril runa chu aron tharlea amit tuite po chu atla hialani chu chautian baw chuan a ei thin ani ring ai ani don chu zimai chan himsak tur chuan adila chuta dingzia chuan pui chu atuma literal ballin hunting season zo ma legendary level I refine man lo chuan I u naw nu I chan thei to don lo nia ronti in ma se chensana hotele dinglingi point chan an du wang chuan pui chu aril ruk le ta chuta dingzia point in mel hriat tirna chu nein how ku village chi bok chuan napkhir lui bul maya spiritual formation anti che tu chu soin sister fengi point an seklam a khil tur thule zialinga aron thlen mai arin thu chu alo soi ve boka an kalsan hu chuan dingzian wana athon le takngala hu juimen bitterland lampo chu rondangin chautian ba chu alo chero wa hle maya mi pakhat hian wa bai ve mai chu tumin ne lo chiang hle hian ni ringot leya chuan alu lo phum sak mi mai chuta an bok ni om taka chuan aluta pakhat hian master chautian baw iwan ro pui em tia lo fakin ani len ka phu lo e mai ti le how kun village a spiritual formation ati chat thu chu rilin chupa point soul revining pil hi ron la chuakin holy sekte an ron kal thuenga na hote an ron thok dona chuta chuan master chautian baw ipuina kama mole donani anni u naute hi tiin le khazial hi apea pil pot chu apetela he divine manifestation hi athu noklutuka in lo hrethiam emang chumo